Abushanfo Yawmachi Yawmaha Asama Maju Evio J Ghana Television also and the audience first time in your dish Mundia in your best. Someone subscribe my YouTube, you follow ye Facebook, Instagram, Twitter, baby, J Ghana Television. What you see? Send a bear, a bring your latest update, you develop to see Kunkrum. Also, once everything I can be me at DM Komoye Papa. You made the flight and a brass on your sign the Bible. So, into Bomading say, bring no like it, who follow also subscribe here. Your latest update, no, yes, I bet me I can be nabi bet me so come. It does like I said, my boy for me, I say, glitter and blue cosmetics, and the organic foods and anything at that herbal center. And then Bomading will be the D, best in Papa, no copy a year, Tinata for catch what I see, and be bet me so come. I know Tina Bushim, send a Gusua ye did you. Media Majeso, Nana, K, Jessie, a branty, and it come home, Menani, who see my conquer Buffon Catocra, and from Afia by ye Busas as show. Ain't we I see a man who permit, Sebi, apart from say, Coco, Tunco, she a woman, yet to me as an editor offering Nana, obviously, I ask some sebet. When I near Husima, your bar, your body room. Sorry. Oh, Doc. Yes, I know Doc. I want to know why you did. No, that's why she. I've said, you need to no, say the young kuku. So, your stomach was up, said the young. Heartburn, so I become. Let them cry. The meaning said, if you be forcing you know, I don't know. Test results natural say when you malaria on the moji. Yeah, 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac, and a tinatet malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at a tomac. I'm on my free. Tinatet malake, ayama ubi awanya malaria fever. Na tinatet tomac mixture, ayama ubi awanya heartburn, indigestion, and an yem ayeneya. Tinatet drui, FDA ajushe magia tumse eye. Ayo for example makwa bio J Ghana Television also eni senya wote no bomodin DDA strenku papa wate ase ko de kokko pie ma wo general organic foods for akache ko no kopɛ 100% organic foods ni bi edi wo bia no astrenku papa free glitter and glow for ho na ko dwo pom de hwehwɛ mu na de free ayete na teteba center for akache na bibia timi akoso kama na busua obese ya bande ne ya saba entin senya de bia msika che no fasting your seed better face ne ko san kakra pa ne se aso na nse ya yeda sori ya se abrante ba kwa na danfo se ni nua pani e won sa won prison sa se bi nkosua crate ma de kwa akoma eye ne yonkun utimi se akokọ kura wotu sa kosua na chese wi pa obese ntampe e na aye kosua mu ma na nse so ya sa da sori ya yebusa yenim se nyame adoma nhye mu ahodo bebre na na ebekoso crusade ahodo revival ahodo na no na chese ba ku bi ko so akire ha ya na nse ya yankonko tie ma sofo announce ye beji ya for ebo edikan abrante ba ko sorry free atiri ho no ma say offering the on the also won fesi kanko na campus wo de aduane na campus wo de ayemwa o sorry ya wi na wachitiri nkufu wachitiri wi say bede e na o de akwakoto eye afori muchi emu sofo hu ya yebusi ase nti sofo we wo be ni de wo se eye asemara nkuna busuya se ni asofo nani abra wo kansem ye nim se wi no yede komanya nkopon wo soro hono mu se sofo so na ede baye ne huye o se be de yode busia yenko na fe nkoko ne busia se sofo wi yo bare jete ana wode baye de o yenko na fo ni kokko bi na sa na sisi J Ghana Television eso enye yenko ne kokko twa no be se let's go and cut our eye stop here we sisi ya se ye bo afore na woni bia ye show bia wa ha se wodi wi ba bo afore na ye koi se police buko sia ye amaka se bo me Ezekiel meton wi enso menso menton wi da menum bi da abrantie bia oye saade no wi no ha e be ya kire wa ha ya kwa na fresika no na uti kro ati sei mu na nyame ne baba kenya me asem wi no okwa na wo se me no me wo ahode aburu so nti no me di wi e bo afore abrantie one day sokra o say be dem ye fun to ma just 2 days and o asem hey na just say ensem sisi abusia ya de asira kese pa
ana bema ya boafo abena bi no mtimi ebo ye achi edoma ya Glitter and Glow Cosmetics anso na General Organic Foods ne Kinaata Herbal Center nti no wodi ane se bomoden didi strength papa na afi ko ne kokwadwo apom de hwehwe mu nyina efa afri aye Kinaata Herbal Center fo akate na bibia ntimi ankoso kama emfa ma ebia ba membu sei wi no ebia wasoro ho ye legalize at this time around no ye di wi ene to offering dia ya na o mama te wonka e ko comment section no ase e ho no abusia medasra kese pa da be me producer on duty edmond pokus ya chief for Kimberg me so am bet na wiem sei mu me chinchim ye nkakran kokopem si two free studio ho no mo ya de ba bia ya Babylon de sisi me din eje your humble pilot Nana K Jesse Abranti. Have a wonderful good morning, good afternoon, and good evening. Till we meet again, keep watching Ghana Television. Subscribe, follow, and comment. Macrao. Me wa London. Baby, I'm a war thamsto. What we hear in Queeby. So we Manchester, we Birmingham, we Northampton, we Southampton, Milton Keynes. Outside London, baby. We contact me, Mammy, we see, and I say, Helena. Baby, I will be so far as I will bet you our postage. Ye be post to Eddie Abreu. So we ye koko, so we ye tuntum, we ye honey ho. Calabia, we ye will be ho ye fita. Be enkumbia upe bia, ube nyebi. Ano bi oha, wasra I had enkum no deno. Na mani kala no, ni body na ye basa. Hydroquine no, asay kala no. Na se wunya Glitter and Glow, na wo start it. Beginning no ube hu se repair wo color no ube ye kama ube ye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi ho na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks Bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia opesa wo frame numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma Glitter and Glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere edien esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena bibia wo bia no ye di bibebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glitter and Glow.